He tikanga e hapa ana, he tikanga me ata whakahaere anō. Koe rā te whakatau a te kai whakawā o te kōti teitei, e pāna ki ngā tikanga e whāia ana e te uepu tohu Māori o Tāmaki, hei tohu i ngā māngai mātā waka ki runga i taua uepūra. He ai ki te pūrongo a Rāniere Harrison nā tērā whakatau, kua tahuri tētahi o ngai tātou, i whakataitai rā i tētahi tūranga mātā waka, ki te kōkiri i te whakahau kia whakahōhia katoatia, ngā tikanga whiriwhiri i ngā māngai mo taua uepu. Ko te reo mātā waka o Tāmaki Makaurau e pāoro nei. Ki te maumahara, te nuinga o ngā tangata e noho ana i Tāmaki, ko te nuinga o ngā tangata no te mātā waka. Me whakamana hia, koinei te whakahaua Willie Jackson me te aha e tautoko hia ana ia e te kōti teitei e meana, ko panaia tōna tono kia noho ki te uepu tohu Māori o Tāmaki Makaurau i runga i te makenu noa, a e tika ana me tua no, te wāhi kōwhiri. Kaere tika mo te mana whenua ki te whiriwhiri ko wai ngā kai kōrero ngā rangatira mo te mātā waka, kai te he tēnā. He whakapāho i te rongoa. Kia whakakotahi, pirangi mātou ki te hui tuatahi me te poare, ne? Ki te whakatika tēnei raruraru. Mēnā kāre mātou e hui, he raruraru anō. Kia kaua e kōpū tahi anō i te maere, i te wao o Tāmaki Makaurau. E hara tēnei kaupapa, he kaupapa e pāna kia hau anake, ko tēnei he kaupapa mō ngā Māori e nohane ngā taone. Ne? Koina te kaupapa nui i tēnei wā. Ko puta i te poari tēnei kōrero i te rā nei e meana, ka aro nui rātau ki ngā whakawā a Justice Duffy, mo te wā tītoki rāno, ka whakatinana ake. Mo te statutory board ki te hui anō, ki te whiriwhiri tauni anō, kāre tika tērā, kāo. Tika tuatahi ki te tūtaki a hau mā ko tamahere ki te whakatakoto te huarahi tika mō ngā tau ka heke mai. Aini pēr ko tahi noiho, te whiu. Hihia tonu ana koe kia uru atu ki tēnei o ngā puari? Pirangi a hau ki ta haere i reira, engari ko te me nui, ko tō tātou tikanga. Koina te me nui i tēnei wā. Ko tōna tikanga, ka hikoi ngā tahi ngā tangata whenua, me ngā mātā waka o Tāmaki Makaurau. Rāniere Harrison, Te Karere.